Conclave des forces politiques et sociales sur l'avenir du Congo tenu du 14 au 15 octobre 2025. Imyanzuro y'inama y'abanyapolitike n'imiryango ya société civile ku hazaza ha Congo yateraniye i Nairobi ku wa 14 na 15 kwakira 2025. Bavandimwe ba Congo, imiryango ya politike n'iya société civile yo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo yateraniye i Nairobi muri Kenya kuva tariki 14 kugeza ku 15 kwakira 2025, iyobowe na nyakubahwa perezida w'icyubahiro Joseph Kabila Kabange. Iyi nama yateranye kugira ngo dusuzume uko igihugu cyacu gihagaze muri rusange kandi turebe uburyo twakongera imbaraga zacu hamwe ngo dushobore gukemura ibibazo byinshi bigenda bihungabanya igihugu cyacu. Ku ngingo ya mbere twabanje gukora isesengura ryimbitse ku bibazo igihugu cyacu kiri kunyuramo. Twese twemeranyije ko Repubulika ya Demokarasi ya Congo irimo krizi ikomeye kandi ifite impande nyinshi. Hari krize ya politike n'umutekano, krize y'ubukungu, krize y'imibereho myiza, krize y'agaciro ka kiremwa muntu, krize y'ihohoterwa, krize y'ubuyobozi n'icyerekezo ndetse n'iy'igihugu n'akarere muri rusange. Mu rwego rwa politiki twasanze igihugu cyacu kirimo krize ebyiri zemereye cyane: iyo kubura ubusugire legitimate bw'ubutegetsi buriho n'iyo kubura ubunyamwuga legalite mu mikorere yabwo. Ibi byatewe nuko ubutegetsi buriho bwagiye buhonyora itegeko nshinga mu buryo bwihariye ndetse bukirengagiza amasezerano manini y'ubwiyunge n'ubumwe bw'igihugu. Ayo yatumye igihugu cyongera kwiyunga kigahabwa amahoro n'ubuyobozi bushya bwa politiki. Ibyo byose byahungabanyijwe n'intambara n'ihohoterwa bikomeye mu burasirazuba no mu burengerazuba bw'igihugu, ndetse hakiyongeraho uburiganya bw'amatora ya 2023 byatumye urubuga rwa politiki rufungwa, demokarasi isubira inyuma kandi imibanire y'inzego za leta irasenyuka. Kuri ubu rero turabona ko imigambi wo guhindura itegeko nshinga muri iki gihe cy'amakimbirane ibintu bizongera gutandukanya abanyekongo kandi bigasenya cohesion nationale yari isigaye. Ibi byose byakabije byongera umwuka w'irondabwoko n'irondakarere, byongera amacakubiri n'abaturage mu gihugu cyacu. Ikindi gikomeye, ubutegetsi buriho bwanze kwitabira ibiganiro biri kuba byose nk'uko byasabwe na Senko na ICC bigashyigikirwa n'abaturage n'amahanga. Uko kwinangira niko gukomeje gukumira inzira y'amahoro yo gukemura ibibazo igihugu cyacu gifite muri iki gihe. Ku rwego rw'ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage, mu by'ubukungu igihugu cyacu kiri mu bihe bikomeye cyane. Imiyoborere mibi ya leta yatumye ubukungu bwacu busubira inyuma, igihugu kirushaho gukena kandi amahirwe y'iterambere aragenda ashirira mu mifuka y'abasahuzi n'abakora ruswa. Politike zishyirwa mu bikorwa zishingiye ku busahuzi, ku nyungu z'abantu bake no kudaha agaciro imibereho y'abaturage. Amafaranga ya leta arasesagurwa kandi ubukungu bwacu bukomeje kurushaho kugwa mu gihombo gikomeye gishobora no guhungabanya ahazaza h'abana bacu. Ku bijyanye n'imibereho myiza y'abaturage, ibimenyetso birivugira. Nk'uko byagaragajwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku iterambere, Congo iri mu bihugu bikennye cyane ku isi. Abaturage barahangayitse.
ibiciro by'ibiribwa n'ibikenerwa by'ingenzi byarazamutse cyane, haba inflation, ifaranga ryacu rifite agaciro kari hasi cyane, amazi meza n'umuriro nta bihari, uburezi bwacu bwarangiritse, ubuvuzi bw'ibanze ntibugerwaho, ubushomeri buriyongera, umutekano mu mijyi urashimangirwa n'ubwicanyi n'imvururu, ndetse no mu rwego ndetse no mu buryo bwo gutwara abantu n'ibintu haragaragara umuvundo udasanzwe. Ibyo byose biragaragaza uko igihugu kiyobowe nabi kandi bituma abaturage batakaza icyizere. Twasanze rero ko igihugu cyacu kiri mu gihe kitoroshye cyane. Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo nubwo afite ububasha bwose mu ntoki, yabaye intege nke mu kuyobora igihugu no gushyira mu bikorwa politiki zafasha abaturage. Abanyekongo benshi basigaye babona ko ibibazo igihugu cyacu kirimo kuva muri Mutarama 2019 kugeza ubu bisobanurwa n'ubuswa ndetse no kudashobora gukora ibyo abayobozi bakora n'ubutegetsi buriho ubu. Ku ngingo ya kabiri bavandimwe n'iya gatatu, abitabiriye inama basuzumye ibisubizo byagiye bitangwa ku bibazo by'igihugu, basanga byifashe nabi ndetse bidahuye n'uburemere bw'ibihe igihugu kiri kunyuramo. Basanze kandi umutekano mu burasirazuba bw'igihugu ukomeje kuba mubi, nubwo hari ibiganiro byabaye i Doha muri Qatar hagati y'ubuyobozi bwa Kongo n'umutwe wa AFC M23 byagejeje ku gusinya itangazo ry'ibanze mu kwezi kwa Nyakanga, rigakurikirwa n'amasezerano yo guhagarika imirwano ndetse no gushyiraho uburyo bwo kugenzura no gukurikirana ituze mu gihugu. Ariko nubwo ibyo byose byabaye, umutekano uracyari mu kaga, by'umwihariko mu ntara ya Ituri na Kivu y'Amajyaruguru, aho hakiriho ubuyobozi bwa gisirikare mu gihe cy'itegeko ry'ihagarikwa ry'intambara cyangwa ihagarikwa ry'ibyaha etat de siège. Abitabiriye inama basubije amaso inyuma, bavuga ko bifatanyije n'abaturage bahuye n'ihohoterwa ry'ingenzi zose mu burasirazuba bw'igihugu ndetse no mu mujyi nka Kinshasa n'ahandi. Ku bijyanye na politiki n'ubutegetsi, bavuze ko politiki y'igihugu ihagaze nabi kuko habaho gusubira inyuma mu mahame ya demokarasi. Ubutegetsi bwa Union Sacrée bwahindutse nk'ubutegetsi bw'umwe gusa. Urubuga rwa politiki ruragabanuka, ubutabera burakorerwa inyungu za politiki gusa. Umutungo wa leta uribwa kugira ngo utezwe imbere ubutegetsi budafite uburenganzira. Bati gukemura burundu krizi ya politiki yaremwe kandi ikomeje kwiyongera n'uyu mutegetsi, bisaba ko ibiganiro bihari byose cyangwa ibiganiro bigomba kuba birimo bose ntabahejwe, bikaba ibiganiro by'umwimerere, nta kintu na kimwe gihishwe kandi ibisubizo bigakurikizwa n'abo bose. Mu buryo bweruye rero, umuvugizi w'itegeko rimwe ry'ibitekerezo bya Tshilombo Monologie Projetée par Mr Felix Tshilombo, kandi basubiriramo inkunga yabo ku masezerano y'imibereho myiza n'amahoro muri Kongo yashyizweho n'umuryango mpuzamahanga wagiye ushyigikira igihugu. Banasabye guhagarika gufunga abantu bitemewe n'amategeko ku gitugu, abayobozi ba politiki n'abasivile, abayobozi b'ingabo ndetse n'ibyemezo by'ubutabera bibi byafashwe n'inkiko ku bayobozi batavuga rumwe n'ubutegetsi. Banasaba kandi guhagarika ubusahuzi bw'umutungo wa leta no kwangiza umutungo kamere w'igihugu. Ku bijyanye n'urwego rw'imbaraga z'abaturage no kurwanya igitugu,
bati turashyiraho urwego rushya rw'imikoranire y'abanyapolitike n'imiryango ya société civile ruzitwa Mouvement pour le sauvetage de la République démocratique du Congo. Mu ncamake ni Sauver la Congo, bishatse kuvuga tabara Congo. Intego y'uru rwego ni uguhuza abanyapolitike n'abaturage bose batavuga rumwe n'ubu butegetsi kugira ngo bashyire iherezo kuri iki gitugu, ku buyobozi bw'igitugu, basubize ubuyobozi bwa leta mu maboko y'ukuri, basubize demokarasi mu gihugu, batangira ubwiyunge bw'igihugu. Banasabye gutangira umuhango ukomeye wo gusobanurira ibindi bihugu bya Afurika n'abafatanyabikorwa b'amahanga ibibazo byugarije Congo. Impamvu z'ingenzi zibyihishe inyuma nuko byakemurwa neza kandi burundu. Bati kandi dufate nk'ijambo ryacu gahunda y'ibikorwa 12 yateguwe na nyakubahwa Joseph Kabila Kabange muri gahunda ye yo ku ntego rusange y'igihugu mu kwezi kwa Gicurasi 2025, cyane cyane yerekeye guhagarika igitugu. Bahamagariye imiryango ya politike n'imiryango ya société civile ibona iyi gahunda nk'iyabo kuzifatanya n'urwego kugira ngo barwanye igitugu, guteza imbere imibereho myiza y'abaturage bacu, gukomeza gahunda y'ubwiyunge n'iterambere. Bati kandi twasaba ko ingabo z'amahanga n'abandi b'abacanshuro baza kurwana mu gihugu cyacu bakurwa ku butaka bw'igihugu. Bemeje kandi ko ibyemezo byose by'inama y'inzego za politike n'imiryango ya société civile bizashyirwa mu bikorwa vuba kandi neza. Ku baturage bose ba Congo bati turahamagarira abaturage b'intwari bafite ubutwari kandi bibumbiye hamwe mu gihugu cyacu cyose guhaguruka no kurwanya igitugu aho kiri hose mu gihugu. Tuzirikana buri gikorwa gito dukora ko gifite agaciro kandi kigira uruhare mu gutsinda no gukomeza agaciro k'abanyekongo. Gira ngo rero nkuko mu byiyumvira, iyi ni imyanzuro y'inama ikomeye cyane yahuje abayobozi batandukanye ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, barangajwe imbere na perezida cyangwa aho ari perezida Joseph Kabila Kabange uri mu buhungiro, aho bakoze inama igaruka ku bintu byinshi nkuko twabigarutseho. Batangije impuzamashyaka yitwa Sauver le Congo cyangwa tabara Congo nkuko bayivuze. Iyi Sauver le Congo rero ikaba ariyo aya mashyaka yose azahurizwamo ndetse n'abandi bose bashobora kuziyunga kuri iri mpuzamashyaka, ndetse muri gahunda zabo nkuko bigaragara bakaba basa nk'abitegura amatora yo muri 2028 bashaka ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yakurwa ku butegetsi. Ndabashimiye rero bakunzi ba Pilot News TV, mukomeje kudukurikira mu makuru yacu tugenda tubagezaho, mukomeze mane natwe muri abagaciro.